Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı, qimmatlı at suyucular, жылқы көрмандары. Мынакей бүгін Жалал-Абад областы Базар Қорған жылқы базарында ұстағандар. Бүгін ушул жерде алынған сатылған баларды жақсы қылып көріп, сұрап біліп бере ұстағандар. Мына ушул құнанды жаза құнан ұқсайды меніңше. 75 000 сомда болады. Алып сатарлар 60 000-ге сұрап отыр бірақ. Шул сияқты қалған аттарды тартып, қаншаға сауда болтады, не болтады біліп бере ұстағандар. Сіздер каналға қатталып, сөзсіз лайктан басып, қолдау беретінде бір жақсылап лайктан беріп тұрасыз оғандар. Біз сіздер үшін сатып көрсет береміз. Анда месе біз баштадық. Анда неде бір ат сода олдатасыз. Нишандан қашпа, дерші. Дерші бізен болады. Дер. Қайсы ат сода олдат? 100 сода олдат? 105 000 соңға көбәк сода олаттыр. 108 берем де отауы? 108-ге сұрап тұр ба? 108 қылыптыр бербей аттыр. 108 болса берем де. Разам мал қойған мене тұрған аты кен да. Белді аты кен өзі да. Жуым жол бұл. Жайлауға менсең қалада қалбайсың да мұндай аттарды. Бойы пастағырақ. Бойы 1.45 бар ақшай. Бірақ жоғын көшті. Жақшы аткен белді аткен. Жүк бүгін мартыға не бересің? Мен ондан кәмі жоқ дәдім. Мен ондан болышы 10 дәдім. Бияқ әкем 1000 сом өтіп түш деген түшті ме? Азыр айтты ғой, 2000 түш береміз. Мен түш береміз айтқан жоқ. Мен айтпадым. Күват адам шысасы да шақа. Ondan kişi yol koy ver, düşte gelin 1000 som düşber. Ben 9'a vereyim dedim. Ben o zaman çıkamıyorum. Aktulpar dedim. Aktulpar. 9'a veririm. Üstte kaçta da? Ödüllü. Cilk kabineti var mı? Ama öte sonun bağı oldu. 108 000 somға soda oldu. Yaşın neken attın? 3-4 tasıyı var okşaydı. Жайлауда var, gözünde ot kaçkandan кейін şunday atlar iş berеді de жалаң. Bazardın kılıçı мұны. Сығабек деген. At salып içinde korkusu var. Aybatылады да bu. Дұрыс ба екен? Bazardın kılıçları. Қандай сәкен? Көріңі at салы өрес бе? Baldı. Baldı. Ayş Mirza ke. Pazarın yemeleri de var. Dışa işleri. O şeyde daha biraz soda olaq dileşirge barayınca azın iyi oldu gel. Muat kança ken? 150 000 soma. Muat soda olaq dile. Ne oldu ke baya? Kança soda oldu toqtadı ken Muat? 95 000 toqtadı va? 95 000 som olsa da olur dileşler. Tulpar degen. Nede kaç soda oldu abi? Ne oldu da gel. Durus bay gel. Kaç soda oldu? Kaça soda oldu? 210 000 soda oldu abi. 70 000 kur verdi. Ya kaça verdiniz? 210 verdiniz mi? Satalasın mı? Öte katı soda oldu. 210 000. Boy cebine yapar. Kaç iptikalar olur? Daha yukarısı 30 000 som ötürdü de. 200 000 som soda oldu oşanda? 200 000 som soda oldu okşa.
Öte sırasında deyik ha bunlar. Yaxşılıq olduq şey tap gördüm de şey. Elim sodan tartağız yani. Doktor yap qaletken öz. Dostlar, satalasın. Kulağım çıkar öyle aygırın ver bak duralım. Aygırın hadi. Kulağım var, çıkartma. Pazar ne senin adında? Satalasın mı? Ne oldu biraz gel. Kaç saat bu? Gelen ortasında kaynatkan at bu. Kança bunun bas? 400 ming. Eyvallah. Tamaşa oldu. 93 ming son var. 93 ming oldu bak ya. 93 ming son var şu kunan satıldı. Arka canı tartıq ölçü. 93 ming son oldu. Sen 500 bir andan göre. Kaç satıldı aka? No, 960'a suragan sattı da. Kança kadar? 60'a verdiler. 67,5'e sattım ben. Ha yaxşı. 7 ming paydasını al aka. 7,5 ming paydasını 60 alıp 67 ming son. Aka kunan kança oldu? Ulan 110'da otam. 110'da otas. 96 euro otam. Pazar 96 beri olacak. 110'da vattır, 96'da sıra vattır pazar. Soda bol otkan jellerden tatalısın ya. Palban at kança? 600 ming son. Oho, bastır çınarı. Bastırıp gel bir yaka. Bazar kança sıra odatını? Kança? 550. 550 sıra odağı. Oho. Valla adaş kaldık şeytanın. Hey! Yo açal şöyle böyle. Hey! Hey! Ya! Nerede biraz soda olaktı. Akalar kaç saat soda oldu? Kok mu? 80 deseniz de yapalım. Kok soda olaktı. Kança oldu aka? Kança sıra odası? Sırayla kaldı. Sırayla gel. Yem mi gir? 150 bin son malı var. 150 bin son var. Kançadan eken bu? Toru kança mı ake? 80 bin son ha? Bazar kança sıra odat? Bazar kança sıra odat? 70 bin son sıra odat. Bir yak tartı koylu. Kokat kança? Kokat kança kokat? 110 aka. 110 bin son. 110 bin son var. Ya bazar kança sıra odat şunu? 95 lira aka. 95 lira attırın ake. Onun güzellik de var. Meni görüp atsam nerede katı soda olup kaldı. Sodan tartaylıç. Kaça soda oldu? 220 bin son soda olur. Ne alt bol tatar şunda? Abol. 5 ver. 5 ver. 220 bin son. Boldu. Bak. Boluş 5 ver. 120 bin son. Yok bayı. Bak değil mi? Verçe bayalı. Bak. Verçe. 120 bin son.
Bazar koygan жылкы базар. Өтө катуу сода болду адасы. Ey, 30 olsa Kançaga soda oldu ate? 130 235 ha? 235 ming so'm. var deyim aka 30 oldu. 235 ming so'm. Özüm aka. 230 ming so'm. 35 ming so'm mu je? Shimon 235 ga oldu aka soda. Bekerini koyayım. Adırınız 10 bin somdu. Buna 750 bin som deb turadi. 40 olsa Allah. Dengelay tutgan dediniz. Dengelay. Senga 10 ming so'm olsa 10 ming so'm. 25 ming, 35 ming so'm. Mana kim tushunmaydi? Ergin ey. Aran olib 40 40 olsa olur. Bıytavan mı? Zor. Aybek babamla sodaga gene aralashmasa bo'lmaydi. Urban lan. Aybek aka. Assalomu alaykum. Aka siz mingan soda oldi-ku? Shu soda olib turibdi. Ama telefonga yomon chiqib o'tasan, are. Telefonga o'chir, kichkina turg'ila, qo'shmay turg'ila. YouTube'dan ko'rasizlar-da. YouTube'dan ko'rasiz, kichkina turg'ila. 25 ga aka men 50 ta bermay qildim aka. 50 deganda 40 ta turadilar aka. Hech kimchi. Qo'ycham shuncha odam duymalab qo'yadi. Ber. 41. Qanchachi qatorda ekanmi? Shapkalar qo'y, shu taraf shapkalar. Aslan aka 45. 2000 so'm. Ya maydaroqlar, ey. Aka men sizga bor aka. Sizmi? Bor. Qancha oldu? 238 ming so'm. Bir ko'rsatib qo'ygan, el bordi qarab qoldi. Taja! 230 qancha olib ketdi? Qanchaga bitdi? 238 ming so'mga. Soda bitdi. 238 ga. Yok şu kapı. Takansa, давай takansa. Ellar lak ketdi. Ya oldu tam oldu. Attın başın burgutmaya giydin. Ana. Ay yaşan ya. Hatıra kalk bir çap git. İngiliz. Ya gidip bir yer İngiliz. Hayır canavara. Ana reklama.
Oldu. Tamam. 238 bin tam oldu. 38 bin mi? 238 bin sama. Şu at oldu. Take yerimiz ha take. bin so'mga ketdi. Bayagı 238 bin so'mga satılgan at qayradan baştan soda olab turasiz, başqalar qol qarmoq sürüyapti. Qana жақыннан тартып көрсетіп отырасыз. Өскеннен қалды эле. Айби экеуі. Жоқ, бұл емес екен. Башқа сода болады. Қанша болып қалды әкелер? 6000 сом. Болды, сіздер шыққай оқсаңар өзі. Haligi kommentar жазгандар бар ғой, шаммен. Kim aşırı aldı özü? Kim aşırı aldı? Özkan. Aşırı aldı. Beni ne ödettin? Hali alganda ölmüş bolot da, satganda deske bolot da жатты. Ошолардын нак шаммен асында тургандар да. Тупа тур айтсак, көрө албаган, колунан келбегендер жазат да экен. Özkan. Arkadaşlar çaydan pulun versen orada açılmayıp ken o min. Daha koyup katta derim. 6000 сом пайда берет. Mekken bol, öz soda silet kilo oldu. Ya aşırı çalıştılar mı? Bir tane ayda yaşamak Erkin kaça verdik? Ya 6 tane sana öldü bana. Şöyle olsa yarmayına o kadar. Yok, soda ertene başlangan. Kapılar gel 10 minuttan aldı. Soda alıyor bitkide емес. Başlandı oçağımızlar bitti. Soda bitkini tatып koyabыз, мынча болду. Видеоны кызыгын кетирбейли, башка жактарды өрөйгөн мен. Бай ака канча болду? Берейин ат сиздики. Канча болсо ака ошот? 300 миң сом экен азыр. Мен ham тартып коесуң. Оба. Ему канчага бересиз ака? Kaysatqa qancha berishdiga? Qancha oldu akam? 30 kami var. 130 kami var bu. 100 ga berib yurbaysizmi aka shart? 105. 10 qo'ch aka. 10 ga ham qo'y. Yo'q. 110 ga olsa tavakkal shuni. O'zim olaman. 110 ming so'm. Dasizmi? Yo'q, qo'shmayman. Yo'q. 110 ming so'm. Жазгам не aka? Kanchak bu. Kanchak aka. Aka 11'inde ötesi bul aka. Aka yomon akçalat kesa. Jarı üret kesa. Aka o'sha minib yurgan o'zingizni atыңызбы? 11'in parası da. Aka yomon akçalat da bul aka. Teşe ötküdü. Bir yandan geldi, yandan çıkıdı. Aka qancha olib qoldi bu atın sodasi? At çalış başlandı, at çalış. Ata qoldi şeydə. Ya, ana, daha at çalışana. Kögatlar çalıştılar, kögatlar. Ya, ana! Yana! Sırğa beka dadıl bolun, sırğa beka. Ya, sırğa beka! Ya, salın yan tatıran aka, ya! İki kögat boldu kıla, iki kögat. Ya, kögatlar!
Boldu. Piştiňar. Qıştın. O ne soda oldu. Sodan tatlı koyacağız. Oldu. Qaysi soda oldu atakanlar? Ona bir takala gel lan ne? Yalan men kullanmıyorum güzel. Ben basmışım ben. Anca Sen ver turun ona bir takala geleyim. Azamat balvan. He vaza kanda ya. Tağa düşmez mi? Çok. Onlar bir takala algandan mı? Ana berem takala alasın. Kaça 45? Tağam yok 145. Tağa ulup durun. Kança dediniz? Berem ben muça değil. Tağa meni qaram, men imkan bolat, qo'shmam. Yaxshi verdi, bering shuni. Sizlar Başka şey yapma. Nolu qo'yli taqa, siz aytib deysiz. Bundan da olarken moncha ber al, ukam qaydi. Mana 238 ming so'm bo'ldi. 245 ming so'mga chiqib turadi. Vaqtdan bilganlar jaqtirib soda olyapti. Dağı 145 bo'lgan atqa yel yuyil javul qoldi. Dağı dile soda bo'ldi. Qancha bo'lib qoldi? Qancha chiqib qoldi boyag'ati? Samelik bo'ldi. Qanchaga? 250 ming so'm kam. 250. 149 ming so'mga sotilib turibdi. Haftada bir tartib qo'yib chiqarib ketib qoldi. Sancho, qancha kam bu? 130 ming so'm. Ya. 130 ming so'm. Sirg'abek aka men solishmaying gele. Akamay. Zo'r ekan. Va siz chapqan jari qilib qo'y. Bozorxondanman men desang, bu o'rganlikdan. Ye, qo'g'ilay shunday o'tirib bo'lurbaylar kiga. Tak, qaysi soda olyaptilar? Yo'q, o'tib ketdi. Qana? Nota qana? Nota. Ya ushlat bo'ldi 249 ming, ha? 249 ming so'm. Yaxshi ekan yana. 249 ming so'm. Ya ko'gatlar. Ko'gat. Ya! Bo'ldi, ey. Bo'ldi. Bo'ldi. Aka qaysi ara oldu? Narx 103 berdi odat. 102 euro odat narx. Araga bo'ldi, bütdi. Aqtopar degan. Ne oldu ben kaç oldu? 103 değil. 102 euro.
뭐 간장 걸었어. Jat adamlar berbersinler, belgilendi. 102 göğüse dolu tavuşunla. 1000 so'm talashmaydi o'zi ama. 102 so'ra odasiz aka? Belgili 1000 so'm talashmay bo'ldi. 102 ga so'rayapti. 102 ming so'm olsa da bo'ladi. Oldu bitti de 100 bo'ldi. Bu 500 so'm. 102 ga oldi bu? 102,5 ming so'm bo'ldi, tamam aka, to'rat. Jashim ne ekan? Жазға жаңасы екен, 102,5 мыңға. Мектамы Тораттағы сода болады. Торат қанша сода болды атакелер? 125 мың сом сода болады. Акам ноғат қанша екен? 95 мың. Оны ал. Кен 80-ге берілмейсіз бәке? Жоқ, 80-ге болмай қала. 85 кеч. Жақында 95. Kam var bakırı? 10 bin kam olur da ki. Yaşım ne oldu da ki? Bundan? Yazga pişti o şunda. Telefon numarayı da aytmayız bak. 70 mi? Aha. 64 82 80. 95 deyip durup 95. 95 deyip durup yaman kıldınız bak hemen 10 bin kam olur da ben 85'ke. Koşasın. Dur bayda olsa benim. Kalan görsen şöyle. Torç kança gen torç Karager. 130 ming so'm. Ne baksan? De kançaga ketdi to'ri? 98. Aytgandan satib turdi axir. 96 yil chiqdi men dedim. Chunganchikda gapiradigan-da. Ha, polvon azamon barakasini bersin. 96 ming so'm bo'lib chiqdi qiladi biz. 98 ga ketdi. Yaxshila. Ya bunu at qancha ekan be? Yo polvon. At qancha? 110? Yaşım ya bunu? 6 as. 6 as ekan. Fart qo'ylu. Ukam nomer aytmaysizmi? Aytib qo'yasizmi? Ayt. Yoqqa salom. Ha. 706 men. 205. 179. Ahi. Xitoy o'ynab qolsin. Ha? Xitoy o'ynab qolsin. Ulan daha bir atsalar oynayacak lan. Bakalım kanka, bakalım. Tarda almashtırıyla çavuğa açatmam var. Ya ne gel. Ya ne gel. Aslan tata uzadı. At çalışıversin ana. Kança olup kaldı ekenler? Bir sulay versen. Korkqonni nima sizda sura? Aqlın jetdi avu sura. Aqlın jetsa sura. Qaysati qo'g'irib. Qancha? 10 bu. 100 ming so'm so'radi ota. Shu ekan. 10 sura qo'rqma 10. Sura 10. Mana ben sherik bo'laman qo'rqsam. Ya ondu narana qiyin bo'lib qoladi erkakcha. Bozorga jetelasa-chi. Qaysi? Bastard. Qaysati? Aburdan deng, Gel jetelasa deyin aka buni. Diqon bolta Jetelaganda ham foydasi bor bu. aka jetelaganda o'ngga qisal qiyin bo'lib qoladi aka. Uka, nimaga qiyin bo'lib qoladi? Bu gamash ekan, boshqa ekan, ulog'i bor, bu.
Одиночный сүйлөшөткөн булар, Була тартайын мен. Not etemin 105-110 болот dedi көкат. Etemin тарттым эле. Сатылып турушат. Көкат соннаты экен амачы. О, наркы көкат. Бул көкатчы. Да, жайлоого мине турган экен да. Aka at qancha qaldınız? 129 qaldınız ha? Aka minespи qanday? Не qilgan aldınız bunu? Beldi at ekan, yürü adaydan işke aldım. Sopa İşletken ha? Ha. 100 qancha dediniz? 29. Yok küçüktü at ekan. 129 ha, jilitip at ekan aka. Yaxshi. Yaş ne ekan aka? 4 asıyla 5 asıyla. 4 asıy, 5 asıy ekan. 129 ming so'm bo'ldi. Raza ishtay turgan ekan aka. O'zi aka menilaverib chiqqan ekan ha. Beldi at ekan da. Hem yaxshi to'qib ishni jo'ri bor ekan aka. Hem aka menilgan jo'r bo'ladi da turib aka. Yangi ichmak olib qolishimiz kerak da bu aka. Bu anda eski ichmaklar qatib qolib olinday bo'ladi da. Yangi ichmakni almashtirib aka 3 ta ichmakni yuvib, yumshatib ishlatsangiz jo'rida ayirib ketadi. Jo'r bo'lib, eğer bosib qo'yganda da selsin. Ova. Jo'r bo'lganda ikki qaptaldan bo'lish kerak edi. Janvar jo'n jo'p ekan o'zi ham kallani qarag'il. Toza joylari jilqida bu. Aka mana nasib qilsin ham. Buna uy qancha bo'ldi akalar? 132 ming so'm 132.500 bo'ldi qarang. Ha, buni otdi men oldim. 112 ming so'm bo'ldi. Jazg'a ekasi yo'q. Ova. Takalar bor ekan. 112 ming so'm bo'ldi. Vaqt borga chalaverasinglar yaxshi. Shulat qancha bo'ldi aka? 96 oldu bunda. Ko'katchi? 108 ming so'm bo'ldi Turkada. Buni qancha qoldi? Gulsari qancha oldu Gulsari? Bo'ldi. Qancha? 100 ming aldınız. Yaxshi. 100 ming so'm bo'ldi Turk aka. 101 ming so'm bo'ldi aka. Bo'z bu? Bo'ldi ketdi. Ov. Ketdan bo'ldi. Aka. Ama aytib qo'yasizmi? Ov. Bo'z bu qisir bu. Ben de birini 101 ga qara olib turdi aka acha.